molim se Bogu da i sledeće godine, pa i svake, one tamo naredne, bude ovo sve lepše, masovnije, sadržajnije, pa da ta naša deca na kraju krajeva i što se tiče tog kvantiteta, ne samo kvaliteta, da bude što više dece i rođene i one koje se školuju i one koje u prave ljude izrastaju sledujući primer Svetog Save i svih svetih otaca koji su svojim životnim primjerom pokazali kako treba da živimo i šta u životu da vredujemo. Još jedan put, Bogu hvala, vama svima hvala što ste došli da podržite ovo. Siguran sam da će vas Bog sve zbog našeg truda i naše ljubavi blagosloviti. Meni je još samo ostalo da proglasim pobednike našeg Svetosavskog narodnog likovnog konkursa. Povodom ove manifestacije, znači Dečji Svetosavski dani, organizovali smo narodni likovni konkurs, gde je stiglo, uključeno je dosta škola, stiglo je puno radova. Žiri koji su sačinjavali likovna umetnica Vanja Subotić i likovni kritičar Mile Kasić su se odlučili za 6 najboljih radova, znači u 2 starostne kategorije, prvo, drugo, treće mesto za niže razrede i prvo, drugo, treće mesto za više razrede. Ja molim kuma naše manifestacije, Dečji Svetosavski dani, da mi se pridruži ovde na sceni i da uruči nagrade koje smo pripremili za naše pobednike, a sad ću redom da ih prozovem. Prvo mesto u kategoriji uzrasta od 1. do 4. razreda osvojila je Marija Stokin, osnovna škola iz Niša. Razreda, Aleksa Kletul i Miloš Milošević. Tema je bila zadužena. Aleksa i Miloš. Čestitamo. Škola Marko Vuković, to sam zaboravila. I treće mesto u kategoriji ovog istog uzrasta osvojila je Lenka Bojanić, osnovna škola Kizurišta. I sad prelazimo na kategoriju uzrasta od 5. do 8. razreda. Posebno mi je zadovoljstvo da pročitam ime devojčice koja je osvojila prvo mesto u ovoj kategoriji. Sofija Morača, školski centar sa domom učenika Dositej Obradović, Subotica. Sticajem okolnosti dogodilo se da je 3 mesta uzeo Kizurištvan,
što meni nekako sluti da će možda domaćin sledeće godine da bude osnovna škola fizička.